Ne vjerujem vjerovat da ovo radim ovak. Uvijek sam mislio da će biti neki specijal, nekakav wow video da ću napraviti za face reveal, ali eto. Nadam se da niste očekivali nekog atraktivnog, jer dobili ste mene, jel? Da, kao što vidite, kosa već lagano, još malo pa čelav, da. Da, u biti kupio sam si kameru sa ciljem da snimam neke vlogove, nekakve ekspedicije, nekakve avanturice, nešto. Vlogove uglavnom. I da fakat ne volim kamere, znači fakat nisam dobar pred kamerama. Ne želim previše duljiti o svemu, polagano ćemo mi kroz video, kroz nekakve općenite stvari. Kao prvo, dok nisam zaboravio još, tu negdje, nemam pojma, Isus, kaj bi tako izgleda zgužvano majica, čovječe. Tu negdje će biti Instagram, ako neko hoće zapratiti, jer kao bilo bi glupo da sad ne dam Instagram, realno, jel da? Isuse Bože, znači, kako me živcira, prišteva šta imam, to je sve od ovih vrućina. A možda i nije da vrućina, možda i zato što jedem hrpu slatkog u zadnje vrijeme. Bog zna. Uglavnom, plan za danas je otići do Dombe, odnosno Domsa. Vjerojatno ga tak bolje znate na ovom kanalu. Ako ga znate uopće. Malo se s njim spominjat. I to je to, malo do grada otići. Subota je 1.8. Znači to je ovo, koliko je, 39 stupnjeva vani, nešto tak. Da, užas. By the way, moram vas upoznat s nekim. Kome je jako vruće trenutno. I koji trenutno mi je okrenuo guzicu. Što me napravi? Ajde malo. Upoznajte ovoga šupka zvanog Hači. Hači, jel ti vruće, a? Bogec moj. Da ne bi mislili da je on slučajno vani uzeo vremena. Nije, u podrumu je po cijeli dan. I spava cijelo vrijeme, tako da... Da. Hačolino. Ali sve da to njega ne sprečava. Znači, ne znam znati kakvi su husky, ali prate po cijelom dvoru. Znači, ne možeš otići bez njega ikud. Bilo kud da ja sad odem na najveću sunčinu, on će ići za mnom. Eto, vruće mu je, ne znam, i sad je njemu vjerojatno žao zašto sam ja otišao van, jer je on morao ići za mnom. Da, to je Hači. Da. Ma čovječe, ne idem ja još nikud, znači vani je katastrofa, vruće je, i skužio sam malo pregledavao ove snimke da vidim na šta to liči, jer evo prvi put snimam, vidi se, ne znam još uvijek s kamerom, fakat. Skužio sam, znači, holy podbrdak, trebao bi se ovak snimat, možda bi bilo bolje, a onda pak holy zalisci, tako da svakak nije dobro, mislim, moram se naviknuti da sam ružan, to je to. Ja sam upravo potrošio pola sata života da nađem ovo tu sranje. Pretražio sam 3 puta kuću. Van sam otišao 3 puta. Sve živo sam prebacio da bi to našao između slušalica gamerskih, između ova 2 stranja za uši. Kako su bile na stolu, tak je to bilo između tih spužvica za uši. Iskreno se nadam da će ovo držat, znači ovo sam kupio na Temu, naručio, Bog zna kako je to kvalitete, još pogotovo ako se ja budem vozio kak treba. Da, a ništa, molimo se, šta sad drugo. Nisam se vozio u svom autu već jedno par dana. Tak sam ga se poželio. Zašto nisam vozio? Zato što mi je pustila klima. Imam već problema s time neko vrijeme. Ali eto sad, pošto snimam nekakve svoje predstavljanje u ovom videu, mislim da bi bilo u redu da pokažem i svoju... Gdje mi je ključ? Da pokažem i svoju jurilicu. Kako obožavam me. Ova kamera je na dosta lošoj poziciji. Nažalost nisam mogao naći bolje mjesto jer sve mi je zaobljeno naprijed. I ovo mi je jedini ravni dio na koji sam mogao staviti kameru. Tako da sorry
šta je tu je bolje nego ništa, definitivno. Mogu bi ja relativno još spustiti malo tak volan, pa to čak i ne izgleda tak ni loše. Uglavnom idem sad na lokaciju tu, najbližu moguću gdje mogu komotno pokazati auto kako se spada. Ako je prljav čovječe, te mora bi ga oprat. A koga fučka, ajde. Ne pokazujem to gomili nepoznatih ljudi koje ne poznajem. Kužite kao. Gle, možda se neće svima svijet auto i razumijem, jer svi vole BMW, šta ja znam, šta sve ne, BMW, Mercedes, ovo, ono, bla bla, sinte, tamte, ali ja volim ove low budget stvari, low budget jurilice nekakve i za oko mi je zapeo baš ovaj. Da, ovaj tu. Sad se vi mislite, kaj ti voziš Twinga, ovo ono, bla bla. Kako ove felge 17 cola dobro izgledaju gore. Da, vozim Twinga, ali ne vozim običnog Twinga. Vozim sporta, bato. Sportski auspuh, kao, kak ja ne znam za ovom kamerom je. Sportski auspuh, samo malo, sad bi ja volio bi pokazat vama kak taj auto ide i sve, ali kao nemam baš nekakav legalan put, legalnu nekakvu površinu na kojoj bi to smio. Tako da ja mogu pokazat kak se čuje tu, jer nikoga tu baš ne ometam, baš sam sred ničega trenutno. Ali auto drži u zavojima, čovječe, moram provozat par ljudi, tipa Emanuela moram provozati i snimiti njegovu reakciju, mislim da će on vrišta doslovno. Idem ovo tu staviti, to je ovaj tripod, kako se zove, tripod, idem to staviti pa da posnimim zvuk samo i to je to. Fora, jel da? Znači, isto Miki kaj vruće, ja ne mrem to više, znači ja to više ne mrem. Mislim da ću se vratiti još malo doma. Ili ne znam da idem oprat auto možda, kad sam već, izašao iz dvorišta. Dobro. Ja ću se danas kuhat u ovom autu, ali vrijedit će svake kaplje znoja iskreno. Jer ovo je prezabavno, znači... za ljude koji ne znaju, mislim ja se volim hvaliti Zojom, kao volim predstaviti ovaj auto, više nego hvalit se, nemaš ti kaj s ovim autom baš previše hvalit, ali na 1000 kg auta, 133 konja, 1.6, ovo mi je falilo ovih dana, 1.6 motor, i proizvedeno ih je samo 10.000 u razdoblju od 2008. do 2013. Ja sam jedan od nekih 1500 do možda maksimalno 2000 vlasnika u Europi. Ja mislim da u svijetu možda, u svijetu ih nema preko 2000 koji još uvijek se voze. To je da, poprilično rijetka stvar. I to se meni sviđa, ja volim biti jako originalan i volim voziti nešto što neko drugi ne vozi. Ja želim nešto što će ljude onako začudit. Znači to je to, ovo je sitan ali dinamitan auto. Kao nije to sad, nećeš ti sad se s njim utrkivat protiv BMW-a M3 i ne znam, protiv Golfa, GTI-a, nemam pojma. To je već malo realnije, ali kao svejedno nećeš se s njim utrkivat. Ali da ćeš se zabaviti u zavojima, apsolutno. Znači zavoji su tako zanimljiva stvar. Znači, ovaj auto jede zavoje, doslovno ih jede. Bez proklizavanja ikakvoga, nerealno nešto. Znači, ja sam lik koji nije vozio nikad tak sportske aute. Ovo doduše nije sportski auto, nego auto sportskog duha, ali ja ga zovem sportski auto, jer zašto ne. Šta, idem sad na autopravonu pa da ga odmah operem. Kružni!
Bože, da ja bar mogu ovaj osjećaj prenest preko kamere, to bi bilo top. Aj, kakve sam ja sreće, znači, joj, ja dođem i auto pravo ne radi. Pa ja sam takav baksus da je to prestrašno. Evo, kak da ja to nekome opišem. Znači ja kad imam šansu 50-50 ljudi moji da nešto bude dobro, ja imam 100% šansu da ću fullat, evo to je moja sreća. Još u tome nisam si ni uzeo sunčane naočale, znači. A tu sunce piči, brate mili, znači oslijepit će me. Sad ide razlog zašto ovaj video nije monetiziran. Sam da znate odmah. By the way, ljudi, ako niste do sad skužili, mislim na temelju ove dvije pjesme što sam pustio, da je moja playlista apsolutno ono nepovezana jedna s drugime, sad ćete tek skužiti. Sve sam ti dao i prosjak postao, pijanac bez nadanja. Poljem se širi miris ljiljana, miriše cvijeće ko moja Dragana. Ja bit ću tvoj trup kad smrači se, da vidiš di hodaš, namami me sa pogledom oka, ok. By the way, sad idem na autopravonu pošto nisam malo prije bio. Nadam se da nije nikakva gužva na autopravoni, a mogla bi biti, realno. Doduše, van je 30 stupnjeva, tako da možda nisu ljudi tako ludi ko ja. To je samo možda. Sad sam skužio da uopće nisam iznutra auto pokazao. Mislim kao nije prebitno, ali kao ajde zašto ne. Uglavnom imamo tu ovaj okretometar. Okretometar? Pokazivač okreta. Koji je iskreno prefora, to je kao baš za Twingo RS isključivo. A ovo unutra je dosta slično, mi se čini ko i ostali, ono, ništa posebno. I jedino kad imam još sportska sjedala koja actually drže jako dobro. To je da, iza su sam 2 sjedala. I ovi su, kako se zove, pojasevi su mi narančasti, ja sam dodatno dodao ove spužvice jer mene smeta žulja. Ali nisam ni jedini i friendovi kažu da im se sviđa ta spužvica, kako sam crven, kak je vruće. Mislim još k tome što sam ja crven, što je meni relativno malo neugodno tak pred kamerama bit, ja inače dok je malo neugodnija situacija odmah crvenim. Znači vruće. By the way, ovo bi svugdje trebalo uvesti, znači ono... To je to, 2 eura, lagano. Hell yeah. Sija. Very nice. Da. Razmišljao sam da stavim tamo ispred tripod pa da kao se snimam, perem. Ali ima i drugih ljudi pa me malo sram. Evo me kod Ombe.
Ali, on radi. Ko radi ako snima? Da, dogovorili smo se da ćemo naručiti picu, tako da idem naručiti picu. Gospodin mi daje mobitel. Ne, Da. broj. A jedi go. Našao sam broj Domba, našao sam broj. Kaj ćemo, šunka sir jednu veliku? Kaj inače jedeš? Pa tako, nekak. A, može. Šunka sir? I vrhnji. Može. Ajde. Sad mi se ne javi, ja ću ići tamo, znači fizički boli me briga. Kako se ovaj čovjek muči za nas? By the way, ja još uvijek nemam ništa za pit tu. Sam da se zna. Di je moja pijača? Nisu mi se javili. I sad idem fizički se tamo pojavit. Jer je moj prijatelj Domba gladan. Mislim, ja sam isto. Ali kao, znate, kao da ispadnem dobar lik u ovome. Ko to gađa ledom? Okej. Oooo. To je besplatna reklamacija. Kaj? To je besplatna reklamacija. Šta se... CDVita, please, sponzoriraj me. Da, uglavnom bio sam u jedinoj pizzeriji valjda koja radi tu u centru i rade još danas, još sat i pol, ja dođem tamo, pitam me može pizza, one dve rade bogac, jedna i druga, znači malo mi ih je žao bilo kad sam ušao uopće, baš imaju posla. I ja onak pitam može jedna pizza, samo jedna, kao ja ne sad, znači minutu jednu su računala i koliko bi mogli, kaže one za 45 minuta. Pa rekao može. Šunka sir sa vrhnjem sam uzeo. Sa vrhnjem. Da. Mogu smo kužu staviti gore. Aj, jedi go. Domba pokušava 4 čaše odjedanput držat. A ne, svaka čast. Znači, ti si najbolji konobar u okrugu od 20 metara. Hvala A poznam te dečke, igrao sam s njima nogom. Par godina, ono uvijek dobro pokružiti. Sad odjedno. Gospodine, Tito, vaše čokoladne mlijeko. Domba mi je rekao da su upravo neki ljudi prolazili da su mi slikali auto. Ja se osjećam tak sretno sad i ponosno. Ja sad nešto razmišljam s obzirom na količinu sranja koje smo mi, odnosno ja, objavili na YouTube kanalu, je li uopće pametno da sam išao pokazivati facu? Ja me zove. By the way, Domba, jel, da stavljam Instagram ili da ne stavljam? Još ne. Ako skupi ovaj vlog 200 lajkova može. 250 Onda lajkova. puštamo tvoj Instagram u opticaj. Ja sam svoj stavio u video. Moje nemaju. Ako bude 250 lajkova onda da. Ste čuli? Svaka čast, ne. Vrijeme je za ići doma. Znači spava mi se, budan samo od 5 ujutro, evo sad je 10:20 i... by the way. Imam ove, svijetli mi crveno ispod vrata, jel da fora? Haha. Kuška. Kuška. Treba namjestiti ovo tu sranje. Tako. Sluša mi se grše. Došao sam doma i vrijeme je za rage baitanje vlastitoga psa. Znači, kako ja volim rage baitat ovo đubre. Ovo debelo đubre, ovo debelo... Ajde naleti. Ajde naleti. Šta je?
Šta je? Šta je? Misliš da si upasan neki, ha? Misliš da si upasan neki? Šta je? I da, by the way, ako ste se ikad pitali di nastaju ovi videi, to je to, više manje. Kao, ništa special, imamo tu neke kutije gore. Ova boca Jegera je zapravo zvučnik. Vjerujte mi na riječ. PC, jedan monitor, sirotinja, plejka, kutija od 8. I to je to više manje, da. Tu su nastali svi videi. Ostatak sobe bolje da ne pokazujem jer je apsolutno u rasulu, tako da da.